I dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. U epizodi ćemo napraviti sobu za one torte. Sam da ostavim ove stvari koje mi nisu potrebne. Skupio sam malo materijala. Kao što vidite, sam da ostavim stvari u chest koje mogu. Tako. Ljudi, kao što vidite, zapravo niste vidjeli, sad ćete da vidite šta sam izgradio. Malo sam nešto gradio van snimanja, a nije nešto bilo puno dugo epizoda, brate. Nisam razmišljao čega ćemo praviti, uzet ćemo evo malo ukvuda. Uzet ćemo ove stepence, šta još, slabove i ove stepence. Ajmo da probamo nešto napraviti. Evo, ovo sam napravio zarudnik. Okolo mislim staviti staklo, pa eto. Gdje ćemo tu sad kućicu napraviti. Ja ovo nisam stvari ostavio. Nema veze. Gdje si kokoško? Šta ima buna? Evo ovdje ćemo ovako napraviti tu kućicu. Dobro. Još samo malo da popunimo. Evo. Ajmo uzeti potreban materijal za tu kućicu. Ajmo ovako neko. Ne. Ovako. Do. Oj. I ovo da osjećamo. Tako. I tu i moramo ići prespavat. Dugo nisam snimao i hvala vam na 11 subscribera. Puno vam hvala. I ovdje sam nešto malo promijenio, kao što vidite. Trebalo me puno vremena da ovo napravim. Nema ništa u čestovima. Tako da idemo prespavati. Tako. Sada idemo da napravimo konačno tu kućicu. Nisam dugo ulazio na ovaj svijet. Kako ćemo ovo sad napraviti? A ćoškove ćemo ostaviti osjećene da nešto stavimo drugo. Malo sam prehlađen. Idemo još malo produžiti. Op. Tako. I još jedan blok. Tu osjeci. Tako i ovo da ispravimo. Ove stepence bi mogli staviti, ne znam, ovako možda. Ne. Ajmo mi to igrati pa ćemo onda vidjeti šta ćemo. Ne znam šta bi sa stranom. Evo vidite, imam ikakvog materijala. Opa.
izgleda da nema. Imamo ovog birchwood. Možemo njega iskoristiti. Ajde. Jesam pogodio. Jesam, birchwood se zove. 2, 3, 4. Op. I 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tako. Možemo ovako ili ćemo ne tako. Ovako. Hoćemo li ove stepence koristiti ili od cobblestone-a? Sad ćemo da vidimo koje su ljepše. Pa meni su ljepše od cobblestone-a, da ima neki raskid, da nije samo drvo. A ja opet stavljam od drveta. I ovdje ćemo staviti staklo. Ne tako. Ponovo sam enchantuo zapravo nisam ga enchantuo ovaj kramp, već sam ga samo popravio. Jer mi je bilo pri kraju. Ajde, stopirat ću ja bez dok ovo završim. I evo ja sam ovu dovršio. Idemo sad pod. Čega ćemo pod? Sad stvarno ne znam. Ajde da me iskopamo pa ćemo da vidimo. Ajde. Da ovo brzo uradimo. Evo ga, od čega ćemo sada pod. Ajmo od ovog drveta. Da vidimo kako je zapod. Pa može proći. Pošto nismo stavili ovakve stepence, možemo staviti ovakav pod. Tako da. Ajde da završimo ovaj pod napokon. Ako idemo sada staviti stepence. I još ću nešto dodati kod poda. Imam da još malo nečega. I ajde da uzmemo staklo sada. Nećemo glass pane jer ona se ne može spojiti sa stepencama, ja mislim. Idemo staviti, imamo više pječeva, stavimo da se ono peče. Izgleda da nemamo. Ja ga nisam vidio. Hajmo mi ovo postaviti. Tako. Up, eto. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Eto ga i ovdje možemo staviti staklo. Idemo sad na drugu stranu. Ja mislim da nam hoće biti dovoljno glasa. Tako. Hoće, bit će nam dovoljno. Ovdje sam prehlađen. Aj ne.
Opa, nemoj vam tu stavljati. Eto ga. Sada krov ćemo napraviti od slabova. Ajmo gore ako postaviti. Tako. Opa, imamo više. Imamo ovdje crafting table. Dobro je. Ajmo napraviti i slabove. Da, što mašin. Dovršili smo taj krov. Idem samo na brzaka prespavati. I tako. Moram zaustaviti epizodu jer je neko upao u sobu. Kako se ono pravi kejk. Ajmo uzeti malo vita pa ćemo vidjeti. I da ostavim ove stvari koje mi nije potrebne. Možemo li isto staviti? Nope. Idemo ovaj čest i ovaj će nam skoro biti pun. Ove čizme ćemo staviti tamo u čest gdje su nam enchantani sve stvari. Tako i engles. Idemo samo staviti gdje su enchantane stvari. Tako. Dalje stavimo i hranu. Jer će nam trebati. Ja idem prespavati. Još kejk trebamo napraviti. Ajde, to ćemo u sljedećoj epizodi. To je to sve bilo za ovu epizodu. Vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!